Nibikelele babukeli kwi Select Africa TV. Manje ngiphethe inkunzi insizwe esize ngayo la. Insizwe esimemile, insizwe ethi asifike la njengoba ubona ukuthi sibophele kanjani insizwa la. Njengoba kade siwenza ama interview manje sengiphethe umnikazi wendawo. Qosha wakwenza kwakhe. Wasebisini. Imfene emhlophe. Phansi esho. Imfene emhlophe ethakathe mina ezinye ethathe ebusuku. Yeah. Wami. Singawe namhlanje. Nali CD sengize ngalithola nami. Awuthatha usibeke singawe namhlanje la. Sanibonani babukeli igama ngoqoshwa ngokwenza kwakhe. Ngwasebisini ngidabuka eshowe ngizinzela eThekwini so ke ngialbum yami le yesikhombisa ehloko sithi ke welcome back. Ngizoyilauncha ke la eThekwini biphuma ekseni namhlanje intathakusa yaphumela ke la eworkshop kwethu kusasa ngizobe ngilauncha futhi eGoli eGP so ke nje ngibonga kakhulu wonke umphakathi ofike la ngobuningi bawo nami ungithusile akaze ngibone konakele bahlale bewathenga ama CD yami abantu ngiyavuma kodwa hayi njenga namhlanje namhlanje nje angazi ngisaba ngisho ukuthi kuthengwa amangaka so nje ngibonga kakhulu isiqalo lesi sihle kakhulu mangabe uqala ngesuku lokuqala ialbum iphumile abantu beyithokozele kanje baze moya kamnandi futhi ingoma mfowethu siyabonga bhuti wami and into esibukayo la mfowethu uyasebenza kuma album akho ngiyawalalela wonke mfowethu kodwa le oyenzile uzizwa kanjani uzizwa njani le mfowethu oyenzile hayi yabona kulena ngempela ngesizulu bathi ke kuthithiza uthishane epeni la kunzima la kubi hayi kubi qhawe usebenze nobani ngibona into encane la mfowethu umfana owenza imanga izolo mfowethu sahlukanisa unyaka ake sibonge lokho mfowethu singamabhinqa uyabonga mfowethu amabhinqa sibonga kakhulu umndeni wamabhinqa ubumbano analo ngoba uma sikhathiwe amabhinqa ayakhombisa ukuthi wona akhonyaka sibonga kakhulu sibongeleke insizwa futhi unto encane ukuthi akwazi ukuthi ingoma yakhe kube yona ke eshaye zonke ingoma eyibe khona abeqhathwe nazo sibonga kakhulu mfowethu lapha ke ngisebenze naye ke unto encane futhi kule album umzukulu umfeze emnyama baningi nje kakhulu no khona ngemkhohlwa ukhuzani kwasemandaba umfana wasemandaba mfowethu siyabonga kakhulu siyabona abantu mfowethu bagcwele baphume ngomningi babo ngicela ubonge futhi mfowethu ubonge kubantu mfowethu ngibonga kakhulu umphakathi nje wonke waseNingizimu Afrika abakhona la nabangekho la ngoba uthando lwabo from 2013 ngiqala kuze kube manje lukhulu kakhulu ngibonga nje kakhulu angiqedi sengaje bengaqhubeka njalo besipha uthando nathi futhi soqhubeka sibaxolele ingoma ezimnandi. Welcome back iCD nami ngiyitholile bafowethu Select Africa TV uqhosha ngimi naye la bafowethu uyasubscribe lapha ku Select Africa TV sijabule kakhulu kuba nawe kakhulu